Kanyang laki din! Talon lakay. Baknang dan at talaga. Agasam day tatalo. Anya talo nga ibagbagamot dita. Bigbigat pa ilang agbilbilang ka manan. Talon ti motor da pare Oscar. Di mo makita niya. Talo na ya. Nagadumot ang motor daytan. Apay, an-anon daya ti nagadu ang motor. Ikat sa gagaysadan ah. May sakin ni pare Oscar. May sakin ni Kumari Wilma. Ken may sadyay inauna nga anak daan ni Ryan. Bakit? Saan mo man nga minabilbilangan ti gatgatangan dagiti kaaruba? Kasano ajak bilangan? Ket mangmangeg ko ti andar dagita a motor da. Bay amlaeng ka di agumatang da. Tadamat nga rod igatang da. Kahit si Kangay, uray la ko maaglat-lati a bisikleta. Di mo pa'y kabailan agatangon. Agsao ka manan ako na. Mapanak man lag trabahon. Nagagat ka mat ngagtrabaho ako nak. Ngam apay ngay, nga awan progreso ti panagbiag tayo. Nakapaigid ak mataniti ko na paray. Ay ng busina kapay la busina iti dayta motor mo. Apay ay ha. Tistingag lang pare, ti busina. Kinandar na tayo ti baro motor ko. Ha? Ay, baro gayam dayta motor mo. Ne, apay, di mo madlaway ah. Nagsilang pa lang eh. Kita ma. Ah, ay wala niya. Ay kanay, nakasupot pa ilang dagiti daduma apartes na. Kagat-gatang mi dito pare. Talo amin ang di motor may. May sa kanya, may sa kanya bakit ka? Kin may samag, kinirayan, nga anak may. Ah, gusto gayam di imbaga ni bakit ka atalon ti motor yo pare. San nga utang lagi tayo pare? Cash! Ha? Wen tadamit pangkasyo pare. Gumatang ka matan. Tapos saan ka magmag na, ama pa nagtrabaho? Awan paigatan ko ita pare. Oh, imposible mo nga awan ah. Ang damot trabaho. At dangag pa iso pare, ngam adumat ti paggastusan may. Tuition dagiti ubing, kas kadamakan. Sapay nagningi na amin na magatang ita. Sa bagay mo kiti ah. Ah, mayat ti busina dayta motor mo pare ah. Ay ngam, ala, huston. Saan mo kuman na pagbusinain tani? Nasakit iti lapayag. Kaya't kung nga rod abaliwan ti busina na pare. Ha? Anya ko mga klase a busina ti kayat mo pare? Jay ko magkatawa bakla ti kayat ko pare. Ah? Ne, si kamad gaya mare. Kunak no asino di agbus-busina iti likodak. Mapanak man gumatang iti asin di ta kantina. Ni, nagasidag, agmotor ka pa ilang. Isu nga rod ag ginatang mi daytoy a motor mare. Tapno sa anak a mabannog a magmagna. Ay, imbag pa'y kada kayo. Tadaigatang nyo iti oray mano ang motor. Ay, no amo kumalagi ti daddo mga anak mi ti ag motor. Igatangan mi pa'y kumaida ah. Ang saan da pa'y ngamin nga amaw. Talaga akabailan nyo ti gumatang iti baro ang motor anya maray. Ay no kayat mo aglogan kan dito likodan ti motor ko. Tay tulod kan iti papanam. Mapanak ijay, mare. Ay, nagadayon ti papanam. Agyaman na ka, no itulod nak ijay, mare. Ay sana, nagadayo unay. Kat aglutuak pa iti pangaldawan me. Ano samlatan ti magna, mare. Ay na, mabainak amang ibaga nga umayak umutang kin ni Kumarik a Wilma, nana. Kaya't nak ko mga itulod dito eh. Kat nagpaitulod ka kumaa, ta barbaro di motor na. Nagmayat nga rod ti kolor di motor na. Pink at dablas ijay sikigan na. Madlaw a barbaro. Kat an-ano mataya na ti ut-utangam. Ay na, igatang mi iti masapul mi ijay balay na. Kurang at talaga ti sweldo nila kay ko. Ay ka, di interes na ah. Di mo liplipatan. Win na. Bayadak, pati interes na. Mala, alam mo dati kwarta nga utangam. Inton umay alawas, ti panagrugim nga agbayad.
kunak man no nakaluto kan. Apay, nagapamaya. Naggapuak ijay balay dana na bilin. Anya, napan ka manen imutang? Kat, anya ngay ngarot. Ijay ngarot ti kalakaan a pagutangan. Bakit? Kunagmatken ka saan ka nga utang ka dagita. Tadakkel unay ti interes da. Iso tinalaka a pagutangan. Awan ti ado a proseso na. Ikan nakadagos. Uwin ngam nagdakkel mo ti interes na. Nagrigat ti agbayad. No kumatadakkel ti sweldom, saan akon nga agutang. Ay katagan anos kalakad eh. Dandanin dumakkel ti sweldo mi. Oho, kaanun tupay ang humato. Nene, trak mo day ta. Ay, nakita am ni. Nagdakkel atrak day ta. At day ti arwayan da pare Oscar. Anya ngay ter aramiden day tadakkel atrak dita. Apay, di mo aya makita. Agidil deliver iti appliances day ta. Aywan. Kayat ka di asawan, agim matang damanen iti baro nga appliances da. Ay kat, talaga akas na Kompleto da lang aruden iti appliances, gumatang damanen. Uwin bakit? Ngamin, adamot igatang da. Nagadun ti appliances da. Bakit? Di mo kunaan. Abilangan manan. Dua ket ti washing machine da. Talo ti telebisyon da. Ken dua ti radyo da. Duan sapay ket ti oven da dadakkel. Ay sus, nalaing ka talagang agbilang bakit? Makapaapal ti kastoy. Makapadipres a panunutan nga isuda. Nagado ti oven da. Idinto ta siya. Kakaasi ak nga agpuy-puyot di ta di kayo adalikan tayo. Day takid nga main. Tabilang ka dagiti kagawaan, dagiti kaaruba. Urayak la makalwa nga agpuyot-puyot. Ay, kaano nga taaya masukatan ti paglutuan tayo dito, balay? Ne, apay, anya aya ti kayat mo a klase a paglutuan. Di kumamot automatic ah. Bakit? Naimimas la tatilutuan ti di kayo adalikan. Isu asaan mo man nga apalan dagita a kaaruba? Anya dagitog ugasang mare. Ay na, dagitoy man kaug-uging a kaldero mi mare. Nagrigat nga is-isan ti uging da. Ay na, gumatang kayo ngamin iti automatic a paglutuan. Jay iswitch mo laang agandaran. Dayta ti arapaap ko mare. Saan mo ngamin nga arapaapon laang gatangam. Ribon samot ti bayad dagita. Ay ka talaga aribo mare. Pangalaak ngay itiribo nga igatang ko. Ala, saan kan adisturbuan? Tama panak gumatang dita kantina, mare. Naikatuan amare. Padasok man ti agbake iji baro nga oven mi. Kaidil-deliver da kat dayjay. Adda manen baro nga oven nyo mare. Ay upaton ati oven mi, mare. Ay sus, nagadon. An-anwan nyo ngay ti ado nga oven. Ay kat collection kumot Koleksyon laang. Dayta ti usar na. Collection. Pag-bakan. Adala amin dita na. Anya pa'y ayati daddo mga in-deliver dang appliances yung ta nagdakkel mo't jay truck a nag-deliver. Ay na, nasayata na panunot mo day tamare. Nag-order kami ngamin iti baro nga style at TV. Ah? Ay, dakdakkel siguro ngam dagitay sigod at TV yung. Ay, katkasla pagsinyanan Ay wana, jay mabalin ka nga agbuya, ure agidida ka. Ay na, nagmayatan day ta klase ti TV. Ay wana, amin to asilit ijay balay me, addan to TV na. Ay, isuntulangan tar aramidin nyo tagbuy-buya no kasta. Apay, awan ka di TV yo? Ay, addamot uray kaskasan na umaray. Pagbuy-buyaan nyo mat. Una, pasaray addamot may sa a channel ang maala na. Swerten makaala iti doa channel. Isumat lagayam, ada kayo laangan ti addaan antena na kadagiti babbalay dito. Imbag tulaang inton bumak ng kamimot akas ka na kayo. Adon di na istoryak. Ala, panawan kan mare. Ituloy mo nga is-isan dagita kaug-ugeng ang kaldero yaw.
ibayad mo lang iti utang dahi ta sweldok. Ay na, unay kamutan. Isungarod ako naken ka nga angut-angut mon. Apro-apro sa mon, tamaawan adagos dayto hilakay. Ay, bakit? Kaya't ko kumamat agumatang iti baro a t-shirt ko. Tani, abut-abutin to'y pagtrabaho ka t-shirt ko. Awan pa iti budget para iti dayta. Unaan ta abayadan dagiti utang ko, tani, kababain ka dagiti nakautanga. Nakabayad kan. Pati interes na bayadan maun. Tapno makautang aktumanan inton ka sa pulak, nana. Ay katuan oray itapayan no kayat mau. Saan pa ilaang nana? Nagrigat tagbayan. Ibagam tulang no kasapulam ti kwarta. Wen nana, awan pa'y matigatangak. Iso ajak pa'y kasapulan. Awang gayam. Ammom ka din di agwarwaras nga istorya dito lugar tayo. Anya day tang istorya, nana. Kat no agsina da Oscar kan Wilma. Anya? Agsina da? Tapay? Ay jak amaw. Basta day tati nadamag kaw. Kaarubak ida, ngamjak amo day taadamag, nana. Kasano nga taitan dagiti nagadaw nga appliances da. Kasano da ita agudwaan. Sapay nagadaw. Saan mun abilangan? Taure gayam nagado ti appliances da. Saan dalata na ragsak? Nay, pare Oscar. Abay, naan-ano dahi tamay sa motoryo? Naperdin sa amatay. Naidumpar ni Ryan, pare. Ah, ay sos. Uso nga min ita ti may dungdungpar a motor. Nang runa no agtutubo ti mangusar. Self-accident ko na mo, di polis, pare. Kahit, kumusta nga ni Ryan? At dapay lang di ospital, nagpapaimbag. Sapay, awan pa'y ngamin, helmet na. Susapaw, delikado ti kasta pare. Podno, pare. Yakla ko may gatangan na iti motor na iti. So, pa'y gayam ti pakadisgrasyahan na. Sayang. Sapay barbaro pa iti motor. Uy nga rin, nasoro-soro nang ngamin, di nakibarkada. Hindi naadaan iti motor. Tatila papananda, kadag iti barkada na. Saan may mutin na mabantayan na? Saan may namalapda na pumanaw? Unay na babaway, pare. Sayang ang motor. Ay, sapay ko maat na makaruar mo lang nga dago si hospital. Nadisgrasya gaya miti motor ni Ryan. Bakit? Nadamag mo? Wen, nadamag kon. Naistorya kanyak dagitay chismo sa akaaruba. Kaasimat. Nimot kumarik awilma, nasursuro na meten ti makisugal, idi naadaan iti motor. Ah, makisugsugalan? Wen lakay, makadandanon pa'y kano ijay adayo tapno makisugal lang. Day tagit nga mintirigat na. Tano ato ti kwarta ti tao, sa balin ti mapanunot na nga aramidan. Daka mong nupod no nga agsinadan kin ni pare Oscar. Ha? Ni, nakadamagan man na niti dayta. Kano day ta ti pagtutungtungan da di ta pagpapukisan, ken pagpampamanicuran. Bakit? Saan ka nga gisistorya iti sana pudno? Takas la virus dayta, nalaka nga agwaras. Ay na, kat nagwarasan alakay. Di nakitaan akasta. Tano makaungungot ka, makaungungot akmat. Naglainggan nga agsugal. Insugal mo amin ang sweldo ngayon tagkuking ka. Tapno ibagakan ka, saan a kompleto dyan mo asweldom? Ado ti kurang na. Kunam siguro ajak amo ti agkwenta niya. O anya, saan ka makatagare, taado kurang na. Inchecks mo siguro. Anya nga inchik sa sasawang may. Sika ngay, nanipod na adan ka ni ti motor. Dahil talag sugsugal teraramidam. Apay nga may naingatangan nak, nagkunakan ka nga igatangan nak iti motor. Ay, ibabawi kong dahil ta motor. Pakabasbasulak pa'y gayam itan, ingatangan ka iti motor. Nadisgrasya ni Ryan, iso abasol mo.
Ay, nag-asa mo ay ta basol ko. Nagadaw. Awan man langan iti gumatang-gatang iti gamgamit no kastamod lang. Ay, oras saan ka lang gumaggatang? Chick boy ka! Ay, agtal na ka man. Di na man awagan iti kasta. Ni, aping ni Mare, may samot tanday tamotoryo. Inla ko min jay dua, mare. Ni nga min Ryan. Marwam nga agpanaw-panaw idinaadaan iti motor. Iso na disgrasya. Kat, kumustan ngay gayam? Mayatan, mare. Hanggang saanan ang makamotor. Kat si ka ngay, ayan di motor mo. Inla ko min. Manipon mo't nga min naadaanak iti motor ay nanasorsoro kong ti agsugal. Iso ti ka na ayon mi apag-apaan kinilakay ko. Ay, nasa isaya at pay Mare, tainla ko mon. May salaang ti motor mo usaron mi kinilakay ko. No sumrok iti trabaho na. May salaang ti motor nga usaron mi kinilakay ko. Saan na mabalin nga usaron nga agchicks? Agchicks? Agchichicks pay laang nila kayo mo? Ay na, iso nga rodya agwarwaras adama nga agsina kami kanon. Gaputa ado kano ti chicks na. Saan apod no day Mare? Dandani, mare. Dandani nga agsina kami na talaga. Apay ngay, asaan ka mo't ken nga umay pumaspasyar ini balay? Jak pay mo't ngamin kasapulan ti aglaw nana. Umay kalatamot uray saan ka nga umutang? Apay, adu kwartayaw. Saan mo't nga do nana? Umanay laeng mo't para kada kami asa nga pamilya. Sa bagay, narigat ti agbayad iti utang. Pudno day tanana. Aywan gayam, anya ngay gayam tinadamag mo kada Oscar kan Wilma. Anya nga iti madamag nana, kat mayat damutlat na. Mayat dan. Sandan ang nagsina? Kinisayandan sa dagiti aduunay agamit da, nang ipananda iti adu akwartada. Aywan, taadagayam jay laklako da motor idi na minsan. Ay ginatang yu ko man Bayampay laang dagita ang motor. Tapakaalaan iti disgrasya. Mangala kaming to, inton addan lisensya nila kay kung agmaneho. Ay katuan iso adi mo napalan dayjay ako marem. Ay katwan anana. Nyalakit din, kat adayo ana or-ornos ti pamilya yung isuda. Uray pa'y adu ti gamit, dahngam da kayaw. Pudno day tanana. Jakon bilangan no anya ti adda kadakwada nga awan kada kami. Nasa isaya at latta tinaurnos a pamilya. Aniya, gumatang ka iti oven, mare? Ay saan mare? Ano sakpay laang ti agpuyot dito'y dalikan mi. Ilakok ko man dagiti daddo maagamit mi di tabalay, taado unay. Di ta akaaruba, amangan no kayat dati gumatang iti oven. Madimot gayam no ado unay ti gamit iti balay, mare. Nagastos iti kuryente. Katwan mo't ngamin mare. Di makkel pa yan ti bilme iti kuryente. Idi imado dagiti appliances mi. Ay kat talaga amare. Isu nga adayo amas may mayat latagayan ti simple a panagbiag, mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, si kamot gayam panyang, anyat gatangam. Sa anak agumatang nana. Ha? Adala ko maumay ko sa ludsudan, nana. Ha? Anya dayta. Idi ngamin na minsan nga aldaw, adda nakitak alalaki ang nakatambay ditoy. Ay na, naggwapo ngamin, nana.
Makyuryosak lang no anya tinagan na. Sino alalaki ti bagbagam? Ninistor nga ta. Jay ka dinatayag anagwapo. Wala na. Ay, Nestor gayam tinagan day jay. Wan, isuda tagtrab-trabaho ijay balay da kapitan. Kasta ka di na. Kaya't yung asawan, construction worker. Wan, jaklam mo no taga-ano da. Kasta? Ay, sige na. Agyaman na, tanaibagam kanyak tinagan na. Nestor gayam tinagan na. Maibagay lang unay tinagan na iti kinataar na. Among friend, adangay nakitak idi na minsan nga aldaw ijay tersena ni bakit open. Ha? Anya day jay? Makan? Saan? Si Kakit Dimot. Adda nakita ka gwapo. What? One friend. Ay na, nagwapo si ka. Si ka talaga. Dagiti nagugwapo lang ang lalaki ti sipsiputan. Si Kakit Dimot. Nagwapo nga rod. Ay na, masigurado ka magustuhan mo't dayjay no makitam. Kasla Daniel Padilla ti panagruprupa na si ka. Anya? Napan ko pa'y nga rod dinamag ni bakit openg no anya tinagan na. Ay, Nestor ka no. Ay na, sayit ka talaga. Nakitam lang nga gwapo, agpapansin ka man nan. Agiramang ka. Ikamot gayam, Panyang. Nagsapa kamot dan. Papanam? Mapanak ijay ili, friend. Adaman mapan ko gatangon. Anya nga iti mapan mo gatangan. Inak gumatang iti lipstick. Anya? Pangusaram iti lipstick. Malamang, pag lipstick ko Oo na yan. Siguro, adamanin ipurpurmaam anya. Saan lang asiguro? Talagang adda. Ay na, nagwapo nga rod. Kasla Daniel Padilla. Anya? Asino nga'y mananday ta alalaki? Secret. Diyak kaya't nga ibagakan ka. Amangan noon na anak amang porma kan kwa na. Masigurado nga gusto kan kaday Chinese Tower. Imay na pa'y nga rod dinamag no anya tinagan mo. Ha? Panyang tinagan day jay. Kasta ka din, nana. Sapay la ko mga rod tam maranaak no umayak tumanin gumatang. Ay katwon awan dakas na. Balasang mat ni Panyang, kan kunamot abaro kapay. Uwin, nana. Awan pa'y asawa. Nasaya at no kasta. Amangan no si kati kagasat day ja Panyang. Laki din no asino ti masabat ko, lampas-lampas ti lipstick na. Si kamod gayam, Panyang. Da kayong matata, imbes nga ibagayo anak ka pimpintas, ngam kastakit din ti bagbagayo. Kit podno bait, nagsarming ka kumaa, sakbay arimwar ka. Anya mo ti kasta langam. Apay, adamanin purpurmaam, takas na ti langam no rumwar ka. Aywan tata, adda talaga purpurmaa. Kasla Daniel Padilla ti rupa na. Anya? Iso ang mapanak ijay tersena ni bakit openg. Mapan ko man i-display ti rupak ijay. Barang umay gumatang kat makita na. Anya? Ay, una yan day ta lipstick mo, si ka, Panyang. Ha? Apay ka di, nana? Nagpintas ka di. Umapal kayo. Anya nga umapal nga ibagbagam.
Nag-lipstick ka ngagpaisaw, ngam lampas-lampas mo't di tabibig mo. Da kayo mo't nana, imbes nga ibagayo nga umapal kayo iti kinapintas na, kastakit din ti bagbagayaw. Anya? Ala, agulimag kayo nana, nakababa inday tay bagbagayo. Ang mga noomayan ni Nestor dito'y, kat mga natibagbagayo. Anya? Ala, saan kayo nga agan anya-anya dita? Ti kunak, agulimag kayon. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Kastamit kan ka, manong baro. Uwan gayam, anya nga minin ti madaydayaw anagan mo, ading. Ha? Eh, kwa? Panyang tinagan ko. Ah, kasta ka di. Nice meeting you. Panyang. Nestor mo tinagan ko. Ah, kasta? Naku na ni Nano Openg. Balasang kapay ka no. Ha? Ay, uwan, pudno day na. Balasang akpay. No kasta, mabali na ngagdaton kin ka, ading. Ha? Eh, kwa? Eh, sure! Sure, Nestor! Ay na, agyaman aklauna ading. Awanan yaman na. Kinuray saan ka pa'y anagdatdaton, itapay na ang aklonan kan. Anya? Sigurado ka? Wan, iso ang manipod ita, agayan ayatan. Imaya, daw may ko'y padamag kan kasuping. Ha? Anya manan? No pagsayatan, darasam, ibagamon. Sika talaga. Ibagamon ay nagbayagan. Amom, agayan ayat kamin kini Nestor. What? Wan, pudno ti imbagak. Agayan ayat kamin. Ibagbaga na nga agdaton kano kanya. Saan pa'y lang ang nagdatdaton? Inaklon ko na. Apay, kapoy. Ay na, unay day tante kinagarampingat mo si Kapanyang. Nanggigigil naman ako sa iyo, Panyang. Ti ko nang kidi, umapal ka lang amin. Anya? Siya kumapal? Diyak lapatsin ngagbayag kayo, anya. No kasano kapaspas na nagbalin na da kayo, isumit kapaspas no agbreak kayo. Imay nga rod ijay balay mi di kalman. Kung naklaki din no, anya ti umay na ibaga. Ay na, umay nalagaya mi padamag aduada ka nun iti dayja anestor. Anya? Kita man lang ti ugali na dayja a babae. Sayet na talaga. Amin na makita na agwapo. Pakitaan na iti motibo. Ti awanan bain. Katbay amon Anya ngay nga ron. Isumot ti ugali na. Inton ko nagsangit-sangit tumanan no ibreak dayja a lalaki. Katbay Saan na bale? Tay sumot ti masaktan. Saan mo't adata? Apaw, talaga mo nga impos mo pa iti Facebook nga gayan ayat kayo iti dayja anestor, Panyang. Ay, katuan Talual daw lang tinapalabas, manipod agayan ayat kayo. Ngam impos mon, kat kanayon mo pa nga imay day, ay agasang manday ta. Siyempre ay ayaton mi titunggal maisa. Iso nga ipopos mi ada kami. Ay, awan lati amok. Kita mantikat niya, lita. 11 years da nga gayan ayat. Ngam nagwin na suwas dalata. Da kayon tulaki din. Hoy, bakla, lawlawag akla nga. No tikat nyel kat awandan. Da kami kini Nestor kat forever. Understood? Da kami iti mangi paneknek iti kaadwan ti forever amakuna nga uray saan kami nga artista. Anya? Awan ti makapagsina kada kami kini Nestor kunak tumat. Panyang and Nestor forever. No ti Daniel Padilla ken Catherine Bernardo, ket Katniel, da kayo mo't apanyang ken Nestor, panis. Anya?
Ay, oray siya. Nakitak dagi jay impopos ni panyang apicture da iti dayjay anistaur. Nabiit da pa'y anagamam mo iti dayjay alalaki. 5 laang nga aldaw tinapalabas. Ngam impose nakit din. Kunam lalo tawon mo tan tinapalabas. Wan nga raw. Uray po utan nyo nana. Saan nga agbayag dagi jay? Amangan no awan pa'y ti makabulan kat ag-breakdown. Kat makaammo matan Enton kwa no may tumanan dito itersenak ngagsangit-sangit takitaan na. Di na pa'y matinam-am mo jay tao, gapula ang tagwapaw. Kat, iso mo ti ugali na. Iso amak ka mo matan na iti biyag na. Oh, itay pa'y arita cellphone mo tikit kita ama. Kikitag man tayo impos ni Panyang a picture da iti dayja anistor. Nakitak dayta na. Nag-commentak pa'y nga rod. Imbagak, asapay la kuma. Ta umabot damot iti 11 years. Akas lakat niyel. Ay, Jack lapat dyan. Ni Catherine Topay nakapimpintas in break da. Ni Panyang tulaki de, nakaslabiraro ko. Anya? Ibagak to man gayam no masabat ko. Dilagbay nga gipupos iti kakastoy a picture. Ay na, in caption na pa Nestor Panyang, forever. Ay nagraramantidang nga. Oh, anya mo dagiti ipopos mo si kapanyang. Oh, apay akas sa tilangam. Rumbang kumaan naragsak ka. Adda nga rod kaayan ayat mo. Very proud ka pa'y amang ipopos iti social media. Ay, diyan ka mo na niya tiramindok, Elena. Anyat kayat mo asawan. Panag ko na, kada kayan ayat ni Nestor jay lugar da. Anya? Nadlaw ko ngamin kan kwa na. Idi na minsan nag-date kami. At daw mawawag kan kwa na. Idi kwan, kinita nakpay nga umuna. Sana inidap di cellphone na. Kanamong ka di. Babae ti wallpaper na. Panag ko na, iso dayjay ti girlfriend na. Anya? Jaklakit di maklon na bilang tay break nak ni Nestor. Sapay ay ayat ang unay-unay. Aguuyong kan samot tan panyang. Ay ayatak nga in kaibagbagamat. Nabiit kayo pa'y anagamam mo ngamin. Ngam inaklon mo nga oray saan pa'y anagdaton. Ay agasam man day ta. Ano ano i-break na ka? Ayan na jay ko nang nga oray awanan tikat nyel. Kat adalat na forever yun. Danga. Pasensya ka kuman, Panya. Saan ka gayam nga ayatin? Anya? Naibagak lang nga ayatin ka. Gapo lang iti iliw ko iti girlfriend ko. Nga day jay lugar mi. Kan may sa, mabisinak lang idi. So naibagaking ka day jay. Awanan kay tibayin. Mabisin ka lang. Ngamsyak, kasta unay abustog ko idimbagak nga agayan ayatan. Unay ka, Nestor. Pasensya kan kunak manin. Lipatin nak, talipatin ka mo ten. Anya matanti kasta nga naramid mo, Nestor. Nabiit pa'y manipod na gamamuta. Nga mabit matgayam nga agwin na swasta. Panyang, Manipod na gamamuta nga ginggayta. 11 days talaang. Anya ka matan. kas itinakunak itay. Pasensya kan. Gapo taawanan ti panagayat kukin ka. Nay, apay nga, ngagsangsangit kamot amagmag na, sigapan niya. Nay, ito sana sumungbat. Nagwin na swas kaming kini Nestor, tata. Ha? Manluloko matgayam tawanan bain. Ayunay kang panyang. Basol mo mutlang ano apay. Saan mo pa'y unay nga mammo jay tao. Nga may ayatam kiday.
Anya nga ita, si kamanay tagsangsagit akasta. Gun-gun na mapanyang. Amom, si kapanya. Makapalik ka. Amom lang nga Ruden ang nag-break kaming kini Nestor. Ngam kastapay lang ti bagbagam. Notikat niya kat 11 years. Da kayo mat ni Nestor. 11 days. Ay na, nagmayat man. Kano lang, hindi bagam kada kami forever kayo ti Dayja Nestor. Ngam ni, nasurok lang nga makalawas. Nagwinaswas kayo. Ay, makapal kayo talaga. 11 days sa panagayat. Naimbat ay mabot pa iti 11 days anya. Ay, nagbayag. Sana 7 days, tano 7 days, isang linggong pag-ibig ko, mapanya. Awan pa'y nasaya at nga ibagam si kabakla. Ha? Di ta kamanlangan. Ay, makabang... Gatpod naman, makapailag ka talaga. Day tati maganab mo. Gapula ang tanakita mo adalangana. Apo, nagpapansin ka, sayot ka, danga. Jakmet ngamin namnamain nga dagayam girlfriend nang. Kat idi pala kumadamo ang nagsarita kayo. Sinaludsod mo, no ada ka di kaayan-ayat na. Si kamot ngamin, gapula ang iti excitement mo, nalipata mo dagita abanag. Anya nga ita, agsangit-sangit ka manan. Nagmayat man ti istorya ti ayan-ayat yu adwa niya. 11 days ko naman. No 11 years ti Katniel, da kayo mat 11 days. Anya lakit din. Siguro, sayang mo't dagiti lipstick a ginatang mo. Agpa-impress ka laang kankwana. Sardangan nakman si ka Elena. Nagpadaan nyo kinibakla. Awan pa'y nasaya at nga ibagayo. Namukla ko mga dagayam kayan ayat na. Jakla ko man nakiamamukan ko na. Ay na, basol mo. Gapo lang amin tagwapo. Di ka nagsalsaludsaw no adda ka ayan-ayat na wano awan. Salbag day dyan, Nestor. Pinasakitan na lang ti puso Enric na. Sayang dagiti lipstick kas kada ado apagpapintas asinay sayang ko. May love lang ang kanya. Hanggang saan ba? Ay, salbang ka talaga. Anya? Awanan ba inday dyan lalaki? Ay, kat anusam Awanen tinestor ijay balay da kapitan. Nagawi doon, takailiw na kanaw ti girlfriend na. Anya? Iso asaan na ka nga ay-ayatan na ijay. Adal day takan ka, ano adda ka ayan-ayat mo, saanan anas kan pa'y nga i-post, wano ipanakal iti social media. Iti kasta, no ag-break kayaw, saan ka unay masakitan, maawatam. Nana. Naimbag kumamot, no imabot iti makabulan ti ayan-ayat ya. Anya kat ta 11 days ay na, makapaulok kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din. Nagkapamboy. Ijabalay da nanang mo. Anya nga'y tinarabid mo ijabalay ni nanang. Nagpatulong kanya nga agmula iti parya. Anya? Nagmula kayo iti pariya? Wen bakit?
Minulak iti parya ti aglawlaw ti balay ni nanang mo. Itaman pa'y anagmula ni nanang iti parya. Tinulungak latan Tapno awan may bagbagana kanyak. Kat naldaw kan. Wen bakit? Pinakan na ko ni nanang mo. Nasaya at nga rudno kasta lakay. Nagimas di impasidana kanyak. Anya ti impasidana kan kangay. Paksiw at tilapia. Anya? Nagnanam ti luto ni nanang mo. Tilapia ko naman. Nagimas! Nagkapamanan, boy. Nagmalmalam kang awan dito balay. Naggapuak iti balay ni nanang mo. Anya manan ti inaramid mo iti balay ni nanang. At naman yung paripir na lamisahan kanyak. Apay aya, nadadaal di lamisaan ni nanang? Wen, nalukay ngamin di may saasaka ti lamisaan na. Isu alinan saak. Kasta aya lakay. Ala, mangmalum tangarudan. Nabsuga kon. Sikalangan ti mang malam bakit? Anya? Nanganam ngay? Iti balay ni nanang mo Nagimas ngamin di impasidana kanyak. Isu nabsugak. Anya ngay timpasidanakan ka? Tahong bakit? Tahong? Wen bakit? Nagdadakkel at tahong ti sindami. Nagimas ti agigup iti sabaw ti tahong. Papanamanan, boy. Mapanak iti balay ni nanang mo. Anya manan taramidam iti balay ni nanang? Agpo ka na kano iti kawayan. Apay ti kawayan? Agparamid ni nanang mo iti apagiddaan na kano iti aldaw. Anya? Mabainak mat no jak tungpalan ti paparamid na. Tama nga nugurain nak. Ala, aramidam latan ti ipapaaramid ni nanang ko. Wan bakit? Malam to siguro no agawid ak dito balay. Si kalat ti makaam mo. Ketangdanan na ka ni nanang. Ibagbagana at ang danan nak. Ngamsanan ko nak. Tawan mo't lat sabsabali. Mabainak mo't apatangdanan Kat, oray ikan nakalaang iti basit at angdan mo Saanan bakit? Pakanan kan pagmerindaan naktumot lang ni nanang mo. Ayos day jayain. Sa bagay. Mala. Inakon, tagpukanak pa iti kawayan. Bakit? Nagagit kamay tama mapan ije balay ni katugangam. Boy. Wen, ulitag inggo. Nagadungaron ti paparamid na. Aya. Wen ulitag. Mabainak mo't jak aramidan ti paparamid na. Ay na. Nagpintas ni katugangam baraw. Ay na. Nagpudaw pa iti gurong na. Kasla saan bakit nukit kitain? Ay, nagpintas at talaga ni katuganga kulitag. Saan lang nga na po daw? No di kat nagseksipay. Armagsa ni katugangam baraw. Ha? Ay, sana uncle. Dahito ti di mo raramidan. Ha? Apay kumasaan? Kit nabayag mo't tinabalo tinatay. Basta, di mo rarman ni katugangak. Apay nga minaya. Sa apay kursunadak gyam. Nyalakit din ni ulitag. Mangsapol kalangan iti sabali pagdatunam. Ningarod katugangam ti kayat kaw, tagpada kami abalo tinatay. Agrigat ka lang iti din na ni katugangak ulitag. Anya ti kayat mo asawain? Kat no adda sakit ni katugangak. Anya nga ti sakit ni katugangam? Amnesia ulitag. Tirigat na, amangan no malipatan na ka, ngam muna. Katag na ka. Anya? Sapay agtag tugangak no makalipat. Ay. Ay, saan nga ruday? Jack kayat ti mat... Isumot ulitag. Isuad mon gandaten nga arman ni katugangak. Kanayon mat iti balay daan titinang nilakay mo kasinsin Laura. Uwan kasinsin iming. Adda ngamin ipatpatrabaho ni nanang kiniboy. Kastaya. Mas daawak lang aming. Takanayon ijay ni bayaw boy. Awan ngaminan ti sabali nga ibaon ni nanang. Isuan nilangan boy ti ibaon na. Sa bagay, nagagutmot ni bayaw boy. Uwan kasinsin. Di na pa'y kayat ti patangdanan, tamabain kanukin ni nanang ko. Anya nga iti ipapaaramid ni Antitinang kan ni bayaw. Agduduma agpukan iti kawayan, ken agdalus iti aglawlaw. Ijay maten amangan. Aya, Wen, iso asaanen ang matatao dito'y balay ni Boy. Kanayon latan, ijay balay dananang ko.
Nay, naggapuam pare boy. Ne, si kamot gayam pare Asyong. Naggapuak mo't dita balay da katugangak. Nay. Anya nga iti naramid mo dita, pare. Agar aramid ang itipapag apagiddaan ni katugangak. Nilaeng aya katugangam dagid da, pare. Anya ti kayat mo asawan pare? Ay tikait ko asawain. Mabalin nyo matag kaida adwa kayo lang. Mabit man lang pare Asyong. Kaslad da sa balya kayat mo asawan Amok Anya ti amom? basta damok paray. Naggasat kamutin, Joe. Apayan ako naman nagasatak pare. Ay, gaputa. Naimas ti sidsidam, Joe. Anya? Agsida ka lang a rodin ititlog. Agsida ka pa'y iti upa. Uwen no jay inana. Anya? Naglukon aboy. Tinurugan nakmutan. Di nakmutan ag-agkan sakbay ang maturog. Di nakpayan arakupon. Maturog adagusan no agidda. Sapi nagbangbang luang. Boy, agriin ka. Boy, agriin ka man lakay. Boy, agriin ka na. Agriin ka kunak. Apaya bakad. Umay kan alakay. Sa di na ti papananta. Amo mo na. Mapanta ijay langit. Salbag. Nagantayo jay langit. Kasi kailangan ti mapan. Anya? Maturog ak langan, bakit? Nabambanugak. Jak makapan jay langit. Oh, ato yan ti merienda, boy. Agyaman na, katugangan. Ay na, nagpintas ka talaga? Talaga? Wen, I love you, katugangan. Si Kamat. Ay na, awagan nakpailaang iti katugangan. Hani ko na mutan kanyak. Sige. Hanilatan no iso ti kayat mo. Kasta ti kayat ko, hani. Ayun kayam. Di kagpadpadlaw kin ni Laura nga anak ko, Dakas talakit di. Wen, di ka di madanagan, hani. Saan to amadlaw ni Laura nga da relasyon ta? Apayakas la makagura ka, Laura. Kunakon kat akagura nak. Apayaya? Tarupam. Anya lakit din ni bakit aya? Anya man ti panggurguraam kanyak. Tarupam. Ibagam ngamin ano anya ti panggurguraam kanyak. Andan samutan babaim. Iso adi na kun kayat. Unay kamatan. Awan ti babaik. Sika lang ti ayayatak. Api nga rod nagbaliw kan kanyak. Sika talaga bakit? Siyempre, nabanugak iti rabi. Iso naturog akon. Ti ko namkit di. Adda babae mon. Awan babaik bakit? Sika lang ti ayayatak. Nagmayaten abiyag, Joe. Apa yan na ibagam dahi ta pare? Nagganas, Joe. Anya ti nagganas asasawam dita. Ay na, makapaapal ka, pare boy. Nagganas na talaga, Joe. Di ka mawatan pare Asyong. Anya dahi tang ibagbagam. Sana all. Dadalan ti ulom. Jakmot mauawatan dagiti ibagbagam. Paray, asinaw tinalalaeng. Jay anak win no jay ina. Anya? Amo ka, pare boy. At relasyon nyo kindi nanatinang. Oy, awan mo ta. Katugangak dayjay. Ewan, katugangam ngagpaisaw ngam agkaida kayo mal. Tangiwat mo pare Asyong. Ang mga nuad na makangagkan ka. Kita, mapaisuan ka. Kasano ti pan nakaamom iti dayta pare? Sinirip kayo iji unag ti balay ni katugangam, pare. Anya? Ay na, nagganas ti agbuya, Jaw. Anya?
Hoy, noan niya tinakitam, di mo lata ni warwara sa apareasyong. Delikado akin ni bagat ko. Ay na, nagsiglat ka talaga, Jaw. Ay na, umapalak ka talaga. Sana all may jowa. Kasinsing, awan ka diti sa bali amadmadlaw mo kani bayaw, boy? Anya kumangay ti sabali amadlaw ko kasinsin. Ay. Agreedam ka, kasinsin Laura. Anya ti kayat mo asawan kasinsin. Ay, diyak kaya ta siya, ti pagtaudan ti sa inyo pag kinaawatan, kasinsing. Paliiwom laang nga nila kay mo. Anya? Basta paliiwom nila kay mo, kasinsing. Tapno awan ti pagbabawyam, iti udi na. Apay ka di kasinsin. Ibaga mo na, no apay anasken apaliiwag nila kay ko. Basta, paliiwom nila kay mo. Day talaang ti maibagakan ka, kasinsing. Di ka kayat, iso apumanaw ka, Ingo. Ay ayatin ka, Tinang. Agpada tamot tinabalo tinatay. Ay basta, di ka kayat, Ingo. Diyak kayat tila kay akaskan ka. Anya? Ay na, agkatawunan talaeng, ngam di naki din kayat. Diyay ubing ti kayat ko, Ingo. Diyak kayat tinaalsam akaskan ka. Anya? Ti kayat ko, daytay kabailan nakpay nga iwala-walagas. Ha? Ay try may, Tinang. Ay basta, di ka kayat, Ingo. Ala, agawid kan tayong kagdigos. Bara lang tibagim dayta. Anya? I love you, honey. I love you too, honey. Ay na, kunak no di ka umay ita dito balay ko, honey. Mabalinayama ta sana, honey. Mailiwak nga rod kan. Uray siya, honey. Mailiwak matan kan ka. Anya pa ilang nga rod aramidan tangay. Umay ka na. Ay. Umay ka. Di nakguyodin, honey. Di tamit balay ni nanang tinapanan ni Poy. At daayamanin ipatrabaho ni nanang kankwana. Nabayag asa anak nga imalatiw di tabalay ni nanang. Mapanak man kit di dita. Takasarsaritak man ni nanang ko. Mabait lang, honey, Oh, apay ay, honey. Diyak pa'y nairikap diri daw iti kusina. Bayam, awan matlati sa bali at tao nga umunag dito'y balay mo. Ituloy takit din teraramidan ta. Baka mo ka, honey. I love you, katugangan. Ay, stay, honey. Anya ti kayat asawan da ito'y nanang? Boy? Laura? Laura? Nagbastos kayo! Inakapay mat nga rod nanang! At na relasyon nyo kini Boy nga asawak! Kuha, ay napakawanan na kami anak ko. Agpalawagak. Ay, pakawanin na kami bakit? Nagalas tila ngayo! Kababain day tingay naramid nyo nanang! Idarom kayo iti day tingay naramid nyo! Anya? Ay, saan ka di, anak ko? Pagsasalitaan tayo na ito yabanag. Saan nanang? Nagsakit na ito nga naramid nyo. Idarom kayo at doha, tapno agnagam kayo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay na! Rabiin ngam awan pay lang ti amam anak ko. Wanyarod, nanang. Ay na! Sumangpet la dayay. Talaga ang madurab ko ti subsob na. Ha?
Naguyong kay mutan, nanang. Asino ti saan ama kapungtot iti kasjay nga ugali ti amam? Awan pa'y met ti aldaw asaan amarabyan nga agawid. Ti awanan bain a talaga, ha? Ala, huston, nanang. Sumangpot mo't kadayjay madamdama. Urayin tayo laeng ka de. Amangan no adala dim magasan na. Dim magasan nga bagbagamag. May sakamag. Anya? Ad-adamanin ang makapungtot kayo, nanang. Panawan kay man laangan. Papanam ngay pare. Saan tayo pa naibos dyan arak ngayon inuman tayo? Pasensya kan, pare ha. Sa nabalitan, nakita gaya ka na kayo? Jack mabalinte marabyan kahit. Ha? Amumutay. Nakawi-uyong ni baka ka. Advance una di pa nagpampanuno na kinuha. Tungkal marabyanak. Ibagana nga adda ka no babae. Ay, anya laki din ti asawam. Kunak laki din nun ikat nanday dyan nga ugali na pare. Ay, saan pare? Kimaro pa ikiidiita na. Hala, ingka nga ron pare. Narigat mo, no marabyan kang agpaiso. Ang mga no isula ang tiga po, ti pagapaan niyaw. Apaw! Nagsayaatan, tanasurutan pa'y tidalan anagawid si Katuryong. Ha? Agasam dat, nakainom ka anagawid iti kalman. Sa ita, nakainom ka manan, inton bigat, uminom ka manan. Unay kan bakit? Saan ka kumamot na kasta ah? Sanak mo't nagbartak iti kasta unay. Ginapudno na ado ti arak nga impasangod di busme itanalpas ti trabaho. Ngam hindi na ibusme di may sa abutay, nagawid ako na. Anya? Ngamin, jak kayat nga agungot ka manan. Ha? Salbag ka talaga. Siguraduam laang adagiti katrabahuam ti kainumam, ha? Anya? Nay, anya mo nanti bagbagamam. Ha? Maamwak lang nga da babae inuman niyaw. Ha? Ikali biyag ko naktumag. Mawatam! Oy, aldawan. Apay asaan ka pa'y lang abumangon si Katuryong. Bangon! Unay kan pa kahit. Ay, nagsaba pa ilang, maririingin na kaon. Ay, katamangan no agur-urayam ti babaim. Narigat mat no isutip agur-urayam. Anya? Ala, bumangon kan. Uray saan kan amamigat. Rumwar kan, tayay latan babaim ti pamigat mo. Ay, unay kan. Nalabos mo dahi ta pa nagsasaom kanya kon. Oho, di ka man nagpamarang awan aramid mo si Katuryong. Ang mga numadurab ka, bigbigat. Ala, bumangon ka, tarumwar kan. Anya? Ay, pasensya kay kuman, Uncle. Dito ya kon nga umay makikape. Ay, awan na nyaman na, kaanakan. Apay, nagapa kayo ka di man na, nga gasawa. Uncle, saan mait? Awan mo ti madingar aramidag. Nilabakat ko ti kanayon na mga apakanyak. Anya? Kanayon nga atapon na nga da babae. Ay, kunak man nun na ikat nanday nga ugali na. Saan pa Uncle? Kimarukot itan Oo, nayon dayay nga asya. Sana nasayaat dayay nga aramidin na. Awan ti nasayaat nga ipaay ti panagat atap iti asawa. Nang rona na wang makinapudno na. Day takot nga rod, Uncle. Kanayon ko nga ibagakan ko na. Awan latta. Ay, nalabas mo ti asawam Turyaw. Nalabas ti panagimimon na. Unay kan kumare. Apay, masigurado nga adasaan anasaya at nga aramidan nila kay mo. Ay na, wen kumare, masigurado nga da babae na. Babae? Kaya't mo asawan. Aduda. Ay katuan, amok, saan lang amay sa wenno do ti babae ni Turyong. Unay kan kumare. Saan kumamot akasta Amok anasingpot nila kay mo. Di na maaramid day taatap mo kun kuana. Ay namare, amok ti asawak manipod dapan aging gat ulo.
Iso nga amok nga agbababae dayjay. Aniya? Ay na, kumare. Tapno saan nga ron nga agsapul ti asawam iti daduma a babae. Surusuruhom kumamot nga agdalos iti bagim. Agpapintas ka. Iti kasta, confident ka. Asaan na ka nga isukat nila kay mo. Mare, Pudno ti ibagbagak, kumare. Agdigos ka, kan agpabanglo ka. apay, iso ka ding agbababae ka, gaputa makitam adyakon maasikaso ti bagik, kasta ka di turyong. Anya, matday nga ibagbagamon bakit? Ay naturyong, dayta pa nagrupropam, amukon, mariknak nga adda babaim ka. Na. Ay, una yan. Pangasiman bakit? No awan ti bagam, panawan nak ditoy. Ang mga nun niya peti maaramid kukan ka. Anya, dayta ti paglaingam, ngamin, guilty ka, iso apud no atalaga ti atap ko, adda babaeng. Inton kuan pinaypaisok lang arod. Anya, Agbabayak man langay. Total, isumot ti kanayon nga ibagam. Di iso ti aramida. Una yung mutin ti asawam pare. No siyak ti sika, ang mga nuanyan ti naramid ko. Nang rona no kasya na bambanno ka. Sakit iso ti isabsaba na. Ay, makaraman na. O nga rod, agtep-tepelak lang. Gapo tadyak kayat nga aga pa kami pare. Sa bagay mo't kidiya pare. Ngam nasken nga ikam ko matipagnakman na. Iti kasta, may kat na ti kasya nga ugali na. Ay, Makan ano si ti kasta nga ugali ti asawa pare. No siya ka kay di ore di tana. ikak to, iti pagnakman na pare. nasaya at na nakasangpot ka na kay. Apag iso, nakaluto akon, mangantayon. Ay, iko, mangan kaylatan. Nabsugak ngamin. Anya, Nabsugak pa'y bakit? Nangan kami ngamin, iji balay da boss. Kasangay ngamin ti anak na ita. anya, ti kunamkit de, nabsog ka iti babae. Anya? Siguro, naragsak ka manan iti babae man niya. Anya ka din day tangay bagbagamaya. Ay unay kamutayin. Nabsugak kunak, tanangan kami jayan da boss. Ita kastati bagbagam. Inlut-lutuan ka iti naimas asidaan, ngam saan ka matgayam amangan. Ala, pumanaw kan, mapan ka iti ayan ti babae, no isaw, panaw! Baglakit din. Kasaan kay pa nakaturog tata? Why, saan pa ay? No kastoy sa anak pa makaturog. Agdengdengega kay ti drama iti YouTube. Drama? Why, tayo man drama ni Dan March. Hanya laki din. Ay, maglaliw-liwa ka. Nasayat no kasta tata. Gituyak pa man la makiturog. Apay, nagapa kayo man iti asawa maya. Ay, awan tata. Gapo tayong bagakla nabsugak. So, kunak ang mga dalatan iti anak may. Ngam nay. Kasta una yun, ti pungtot na. Anya, Ibagbaga na. Nga iso kano adyak mangan, gaputan absugak kano iti babae. Ay, anya laki din. ay, na yan na talaga. Nalabos na talaga ti asawam. Managipapan. Huwan nga ron tata. Jack amo no niya ti aramida ken ko na. Tapno may katikas day nga ugali na. Aniya? Kasta ti inaramid mo kinilakay mo, kumare. Wen mare, nagluto ak ngamin iti pangrabyan mi. Sana ko naasaan amangan gaputan absog. Ay, nagungeta ka. Aniya? Iso nga amok anabsog iti babae. Unay kamutan, kumare. Saan ama aramid nila kay mo daytaken ka? Kunak manan. Ala no itultuloy mo pa'y dayta nga aramid mo. Amangan no pa'y paisuon na lang araw. Gapulang iti dayta pinapanaw mo iti balayaw. Anya kamutan? Kat nagturugan na nga raw. Ha? Diyak ka mo Nga masigurado, napanday jay iti ayan ti babae na. Aniya? Anya,
Saan ka naturog iti balayaw, baray? Saan pare? Nakituro ka, balay da tatasyukoy. Anya. Siguro, nagapa kay manang gani baka mau. Gusto ka, igapot adyak kaya timangan, tanabsuga ko na. Yun eh, ibaga na mo tanabsuga ka no iti babae. Ah, anya? Ay, nalabas, may. Ay, na yun ta asawang baray. Nabsog ka iti babae. Anyangin ti kaya nasawan. Ay, salbag kita ta. Jakman amukin ko na pare. Ikam nga minan ti pagnakman na, pare. Ang mga nung nakarkaron tupay, taramidin na king ka. Ne, apay nga agong-ungot kayo manan, nanang. Kasano asa anak ang makapungtot? Aw-awagak ti amam, ngam babae mat ti simungbat. Anya? Ay na! Talagang adda babae ni Turyong. Tiyawanan bain nga amam. Talagang sakit di amaputad. Bagi na, tapno sumardangan iti kinababayro na. Anya? The number you have dialed is either Aday ta. unattended or out of coverage area. Nangagba. Please try your call. Uwan nga agpaiso niya. Babae matinagsao. Pagawid ka lang, Turyong. Makitam talaga. Awanan kay ibaen. Laklakayan kan nga maalampay lang tag babae. Tinong panak mulatan. Anya ti kayat mo? Maragsakan na iti panagbababaen. Anya ka din tayo tangay bagbagam. Nabambanuga ka naggapo iti trabaho. Kastakit din tayo ramidam kanyak. Tapno amam, aw-awagan kay di kalman. Ngam babae ti simungbat. Ah, Oh, di ka man agin diding awan amuna. Amangan numadurab ka. anya. Ala amin akaws mo. Agtalaw kan. Naa. Kunaklakit din no ipampamaysam ti oras mo iti trabaho. Ngam saan mo't gayam. Day talabukod mo pagragsakan ti amam. Ay, Jack Amon, no niya ti mapaspasamakin ka. Anay ko. Awanan Anay. ti adupay asao kunaknay. Ala amin akawas mo. Tagtalokan. Mapan ka iti ayan ti babaem no isaw. Tapno magnak ka. Apay nga nanang. Pinapanaw yung mutlatan ni tatang. Bayam tapumanaw. Uray saan paikit din nga agaw awid at yawanan bain. Anya? Amam ababae ka muna. Anya? Ala, ingkakit maturugan. Saan aday jay nga amam ti pampanunutab? Papairon to mo lang? Anya ka din day tangar aramidam iti asawa, mare. Pagnakman na, mare. Kasano ajak makapungtot. Aw-awagak ti cellphone na. Ngam agasam, babae ti simungbat. Anya? Kayat mo asawan. Pudno ti atap mo, nga da babae nila kay mo. Ay, naku, adda, mare. Aguray ka, awagak nila kay ko. Din ka ma? O sige man nga rod. Aha. The number you have dialed is either unattended or out of Aday ta, coverage area. nangag mo, mare. Aniya? Ay na, si kansakit din ti madurab ko, kumare. Ah, Jak mo, no anya ti maibagakan ka, mare. Ti kayat asawon day ta. Saan ang makontak nila kay mo? Out of coverage nga raw. ha? Diyos ko, paawidam nila kay mo. Uray padasan ta. Idapak tayo ti cellphone ko. Saka agtawag. Kastamot lang ti sumungbat. Anya kamatan. Anya? Pagat atapam laang ti tao nga awam dakas ngar aramiden na. Day, si kamod gaya masyang. Itaman pa nga may ka dito'y balay. Wintata, damagak la ko man no adda dito'y nila kay ko. Ha? Manungal daw nga minon asan anagaw awid.
Diyak mo no sa dino ti ayan na ita. Ay, basol mo mutlaang, no apay-apay manaw ti asawam. Dahita ugalim nga main. Dahita panagim-imon mo, wanay dumduma. Ha? Ikatim nga minan, dahita nga ugalim. Kanayon mo pagatapan ti asawam nga da babae na. Sagad pinapanaw mo. Anya nga ita, sapsapulam mo lang. Tata. Awan tinasayaat nga idan ti panagat-atap kung panagim-imon. Mawatam, asyang. Awanan ni Toryong. Simuro tayo ni ti babae na. Impay-paysunan ti kanayon mo nga ibagbaga. Ay, saan, tata? Saan ang punto na ita? Saan? Bueno papagayam, itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna, isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. At yaman kabay, itingkay panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinaulwan. Man nakimisa at chismosa. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Tinagan ti Ama, Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Oh, mangrabiitan bantor. Itayak pa ang mabisbising. Wen, isang bakit? Ay, ungayam. Amom ni Lilian bantor. Sino a Lilian? Ni ngay Lilian ang naglawat ti abot ni Agong na. Anya? Unay kamitin. Uyawang pailaang matjay tao. Ay nasa anak nga agoy uyaw lakay. Dua ngaming ti agnagan iti Lilian di ti lugar tayo. Ni Lilian analawat ti abot ti Agong na. Ken ni Lilian nga inasawa ti lakay. Apay ni Lilian? Amam, nakitak ijay simbaan idi na minsan nga aldaw. Sa bali ti kakuyog na lalaki. Anya? Ay sos, agchismis ka manen ako nak, bakit? Anya lakit din ni Bantor. Sa anak nga chismis, ibagbagak laang tinakitak. Anya kumanod na sa bali kakuyog na lalaki? Ang mga no lalaki ni Lilian Dayjay lakay. At da pa managnagmaw, alalaki ni Lilian Dayjay? Awan. Oh, awan mo talagayam. Ala, sumartin kan. Ituloy tam, timangan. Nagpasin ti misa, bakit? Agawid tan. Mabait laang Bantor. Apay isang. Kita Dayjay lalaki. Sino ang lalaki? Jepig sul amag na. Anya? Kalpas tala nga nakimisa. Aguy-uyaw ka manayin. Ay nasa anak nga agoy uyaw. Ibagbagak laang tinakita. Kahit, apay kumadaya lalaki. Iso day taji nakitak akakuyog idi ni Lilian. Ha? Nagpangit a lalaki. Agawitan. Nakakita ka manin ito uyaw ang matao. Takas na itang aramid mo. Kunamlan bak nang ninana maraing. Kanayon na nga i-post ti sidsidaan day ti Facebook. Anya kumangay ti dakas na kat social media nga raw. Oray asinaw nga da Facebook account na mabalin na latat agi-post. Una, nga makauma mo ti panagpupos na. Saan mo't nga rod anaimas ti ipupos na asidaan da? Aguyaw ka man ako nakaon. Agpos ka matay ti Facebook no kayat mo. Di mo latan pakibibiyangan ti ipupos ti sa balay. Ay na, sakman mo't nga rod ti agpost iti Facebook.
ipupus ko iti Facebook, Bantor. Nan, basag man isang. Nay, naadaw mo't iti bersikulo ti Biblia ti impos maw. Wen lakay. Kasta ti rumbang nga ipus iti social media. Iwaragawag ti sasao ni Apo Diyos. Ay, magusto launay day tang impos maw, bakit? Talaga mat. Di tay agaramid iti saan anasaya at iti pada tayo at tao. Takagura day ta ni Apo Diyos. Nagkapamilyan, nalpay met ti abagam alumabas dito'y paraangan. Napanak nagsingir iti utang, isang. Asinaw, tinapan mo siningir, Ni Juan at taga di tadaya kahit nasingir mo ni Juan. Saan nga rod? Nagtiwid mo't day a Juan. Talon abulan di utang na. Ngam di mo't agbayad dun. Imposible nga awan kwarta ni Juan. Ha? Apay anay ibagam day ta, isang. Kat no naglako da iti irik iti kalman. Anya? Wunil yan. Nakita ka na pan naglako iti irik iti kalman. Ing kasingirin. Adulakit diti kwarta na. Sino ngay, may tinang ibagakang ka, naglako iti Eric Lilian? Nakita nakakanon ni isang ang naglako iti irik iti kalman. Ahop, ulbod na dyan nga isang. Anya kumangay mo tinlako nga Eric, sana mga kaltalaw. Ha? Per kilo tigagatangi ka baga sa jitsindan. Amangan no sana siya tinakita na naglako iti Eric. Pagtagtagainom mo na dyan babae. Amaw, ti sinasaukan ka ni Lilian, Juan. Anya ti sinasauna kanya, isang. Nagtiwod ka kano. Nagalas kano pa iti ugalim. Anya? Imbaga ni Lilian day ta. Juan. Di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka. Apay ko mga ibagangay. Nagyaman aki di at indano mo kanya. Saan laeng asyak tinangistoryaan na nagtiwod ka? Iwarwaragawag na dito'y barangay tayaw, anagrigat ka kano asingiran. Ala, Lilian. Apa isang? Ada ka di ibagam kanyak? Nasaya at magtanagkita ta, Lilian. Ha? Apay aya? Maipapanday to'y kinihuan. Tinagidakis na, ti panang singir mo kan kwa na idinaminsan nga aldaw. Anya? Wanil yan. Di mo ibagbagamot din ang indanon ko kan ka. Siyak ti madaksan mo kwa. Wan isang, di ka kadiagdanak. Agyaman ang itimbagam Itinagan ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Mangal daw tan bantaw. Naimas ti sidaen ta italakay. Ha, Juan, bakit? Tinulaan nitib amanok ko naman. Nag-iimasay. Amam bantaw. Ti anya, isang. Dawan ken Lilian, kaddariri da. Anya? Saan dang agpingpinan sinita? Kasla saan dan nga gamamaw? Agchismis ka manan iti sangwanan iti taraon. Ay napod numet nga may agging ginuradan. Sa bagay, agpadadamot ket di asaan anasaya at ti ugali na Anya? Ay, sumardeng kan. Sa bali manin na tao ti sarsaritaam. Nagalas nga ugali day ta. Tikulan kan tupay ti kutsara. Kaya't mo asawan, nagalas ti ugalay. Kahit pudnumat ang nagalas sa sarsaritaam ti biyag ti sa bali tao. Kung tarak tupay day ta sungom bantaw. Agsao ka pa'y tamakitam. Saan anaalas ti ugalay? Nasing putak, taman nakimisak.
kumusta ngay Lilian? Nagbayad ka din ni Juan iti utang na ken ka. Wan, isang. Sa wakas, nagbayad matlangan. Masapol ko ngamin at talaga ti kwarta. Sana all. Adda kwarta na. Apay aya. Saan akas kada kami kinilakay ko nga awan makukwarta na. No kumaro ti kinasadot ni Bantor, saanin nga aggaraw amapan ag construction. Anya? No dagduma, maasarak kinilakay ko. Nagrawot pa'y ngarod amangan. Anya? Amom Lilian, ay nagalasmot ka ti ugali ni Bantor. Pasaray aga pa kami, tadi na pa'y mainawan tinanganan na. Nagdugyot na sawak. Ha? Day tala agkalbit ti amunang aramidin ti Jaski alalakay. Agsingsingpot kayo, Tata Damaso. Idyan yung tinalabos nga arak. Italang manan nga ginumakiti arak isang. Saan nga itipan na kibiyang, Tata Damaso? Kagura ni Apo Diyos ti agsugsugal. Anya? Sanak mo't nga agsugsugal. Ang ininumak lang matitiarak. Saan kayang agsugsugal, Tata Damaso? Ay isang. Ay, kunak ano agsugsugal ka, Tata Damaso. Ay basta, kagura ni Apo Diyos ti Ma'am Marta. Di tay agaramid, iti may kaniwas. Ha? Di tay mang pardaya iti pada tayo a tao. Dakes di mang tagibasit, takagura dayta ni Apo Diyos. Ay, ang lalawak matanti bagbagam isang. Awan mo ti tagtagibasita ka tao. In kayo ki di makimisa, tapno mapunas ti dakkelabasol yaw. Anya? Ayawan ti amo ka dakalabasol ko kiniapo Diyos. Tilang panagin inom ko iti arak ti amaw. Ay Tata Damaso, kagura ni Apo Diyos, dagiti rapist. Anya? Sino ti rapist nga bagbagam isang? Makapakintayag dayta nga bagbagam. Ang kakanat ti panunot mo. Nakimisa kan sakit di isang. Ay una na maring, kas makita yung mait. Nakakwentas pa'y la kanyak ti rosary. Nasaya at launay dayta. Ayun gayam, asino di nakitak akinasarita yu itay na namareng? Kaanakakday jay isang. Masikog nana. Wan isang nasikugan abalasang. Ay sus, kababain no kasta na namareng. Ha? Nagpasikaw nga uray saan pa'y anaikalay sa. Ay unay matanday ta agatel na ngay. Anya? Ay garanggan diyang siguro di ka anak kanyaw na namarang. Wano, tinawid na kin ka ti ugali na. Anya nga ugali isang. Di agsasabali ti asawa na, nana. Awanan ka itibain? Ada pa manaknak mo ngagsasabali ti asawak? Ha? Manakimisa ka ngagpaysaw, ngam agkakadakas matirumrumwar di tangiwat mo. Ay na, nagalas ti panagsasao ni Lilian no nakatalikod ka, Juan. Ha? Anya nga iting pagbagana isang. No comment latan, Juan. Amangan no siyak to ti madaksan. Ibagam kanyak, ano niya timpagbagagan ka ni Lilian? Padpadaksan na ka. Anya? Ikarim adi mo idandanon kan kwa na nga imbagakkan ka anagalas ka no ti ugalim Si kalangaruden tinakautang. Si kapay laka no tinatangsit amasingir. Imbagana kanyak ti kasta. Juan, iso nga agan anad ka iti dayjay a tao.
dagiti do alalaki dito balayaw, tatadamasaw. Pinutod dati linya ti kuryente me, isang. Saan kami ngamin na nakabaybayad iti 2 bulan? Ay. Piman kayo mo't tatadamasaw. Ha? No kumata nagbayad kayo iti kuryente yaw, saan kayo kumaanaputdan? Awan nga rod pagbayad, May. Nagremedyo kayo tatadamasaw. Anya? Isuro nakpayan, isang. Ibagbagak laang tirumbeng aramiden nyo, tatadamasaw. Basol yung laang no apay anaputdan kayo iti linya ti kuryente yaw. Awan timbagbagak akastawan. Saan ka pinadakas? Anta na ka mo kapirpir dyan naklilyan. Binayadak mo ti utang ko kung ka? Awan sinasaok adakas kontrakan ka. Imbagam kanupe ang nagalas ti ugalay. Siyak lang arodon ti nakautang. Siyak pa tinatangsait. Tita ka no ti imbagbagam. Ay, uray matay amin akalding ti karoba. Awan imbagbagak akastawan. Aho, agulbot ka pa lang, mate. Sikakit di ati ada ibagbaga na kanyak. Anya? Ingkakit din iwarwaras kadagiti tattao ang nagalas ti ugalik. Kan naglaingak nagsinger. Awan timbagbaga kakasta, Lilian. Sikamot gayam ti ulpod, Juan. Saan ang ulbawd? Talaga nga awan timbagbaga kakasta? Ala, tapno malpasan da ito'y aririta. Ibagam no aseno tinangidanon kan ka, aperperjan ka. Ni isang? Anya? Ni isang? Kat isumot ka tinangibaga kanyak ang nagalas ti ugalim. Imbaga na adyak ka no idandanon kan ka, dagiti imbagbaga na kontrakan ka. Di awanan baen? Chismosa, babae? Agsaga na kanyak dayjay at chismosa. Nay, si kamo gayam, Lilian. Daytoy ti parakan ka satanas. Anay ko. Apay adinanog na ngay, Lilian. Sika ti makagapo. No apay anagapa kami kan ni Juan. Nya! Anay ka, gusto, Lilian. Naluluntiro pag... Pungutan ka pa! Anay ko! Ay, nakpungutan, Lilian. Ay, pakawanan na. Daytoy pa! Anay ko. Nagsakit ti rupa kan ulaw klaka. Dayta ti maganap mo, isang. Man nakimisa kang agpaisaw, ngem chismosa ka mait. Agyaman ka, tatay talaang ti inaramid kan ni Lilian. Lakay. Ay kat ibiyag mo, ti surusurom iti simbaan. Bakit? Agaramid ka iti kinaimbag. Saan kat a kinadakas? At balbaliw kan, isang. Un bantaur. Agsingsing puta ka una. Naamiris kon amadigayam dar aramidag. Nasaya at magta nakaamiris kan, isang. Ala papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, na intay pinauluan. Man nakimisa at chismosa. Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.